Ular çukuru tavuk aldı. Dadilde ekan? Dadilde ekanmi? Ha, yaxshi bo'lsin. Ostiga isib qo'ychi o'ylayman ketsin. Bastırçı mı arkadaşlar? Buyur beraka. Şurada. Cilolaçı? Ha? Cilolaçı. Жайлауға минелген былтыр. Белдер кең түздө жүрөт го, кең түздө кимики. Айдап чыгып бербейсиңер буна карата. Мына кең түздө мына малдар жатат го. Кимики ушу малдар карабайсыңарбы? Жатат тоюп тырдыйып. Оякта бир беси жүрөт. Кимке карасаңар малгарды. Assalamu alaikum. Hurmatlı жылкы сүйүүчүлөрү. Мындай тору бээ сатылат. Бурга ачык улуну менен бээн дени сак, буту колу таза. Чоң бээ. Экинчи баласы мына кулуну. Биздин адрес Ош областы Караолжай району Биймирза айылы. Бээ жоош кол караганга. Бээ өзү садырат. Кызыккандар болсо төмөндөгү номерге байланышып чалсаңыздар болот. Baası 200.000 сом. Videoga tatasib ko'chasizku. Videoga. Biz poyida ketamiz. Ço. Gel. Bas.
açık alayım. Medine mi? Sizin. Yine köy açık alayım. Medine kalktı. Yine motor suya Ne koyuyorsun abi Cevdet? Coğuş. Стой. Давай сюда иди. Ну-ка, сзади, спереди мне его. Сюда, поворачивай сюда, туда против солнца не буду снимать. Да. Комаров столько, слушай. А ну ближе его сюда подведи, ближе, там далеко повел его. А не надо, то сейчас заиграется и вообще будет. Kaç dakika? Assalamualaikum tuğanlar. Kolyanın önüne geldim. Motora. Buna ötken kitap. Motora. Tak. Ой, чоңойып тұр улан.
Жоонуп тур да.